trum kan topic tur hi ka soi zong got mai kan lua ka chua ka tuai le patil le a chevel chung chang kan soi do na hemi chung chang e jo ka soi to Charlie Kirk chung chang a phe ka chon ka soi nem viau hey chu tiang ani lai chuan Mizoram a hian heng LGBTQ community alian tuala a bikin social media aron sang tual mai ni tuna tira video karon play te po karon play te kha New Zealand an mi parwal ten ko shan pakhatan thalai rual tena LGBTQRSTUVWXYZ po niang chung haka anti an nam in rau sak na hla hang an ti khum lai kha ni an run lui lai nia police te ven him ngai khopin kha ho kha an omani chu tiang tak chuan mi rama mi nama an lo ti sual to heng mi pa mei chia in let ti te transgender ti te tuai mi pa le mi pa in kop mei chia le mei che in kop a chi sang te heng in society ti chiat to zia she in sap nun da za thoin an do let me ka USA thleng pon ani boina sang a chua pha reng boka chu tianga ni mek lai chuan chung chu kan hore ka ke ni Christian rawa hian kan la lut mek sau thung ani Facebook a hian ka lut thina tun lai chu mi pakhat tuai zet mai mel pachang zet mai hi a in post sa em maya a thu puyan run lui ro ti mang thina chu ka mu thina chu group pan ron post thina ron da thina ni hai liam mai pon da dangan lo da le thina tum lo te hian kan mu le thina ngei tak takin ama khotu te ti tiang tuai zonga ngei tu te khangei takin ron khosak khum thina chon hei tu na mi hi Instagram lama mi ve thunga ni mi Sunday ni ve thunga mi comment mi na hate comment san va pek khatiang kha alo lo deu so thinga ti don nge ni ngai ho lutuk ngai ne lutuk ang khan thila asiam thina chuta chuan mei che pakhat thei comment ta kan mu kat da la nang hian mi pa comment bok atiani ka in zoom zo tangang lo ani ti hian mei cheu hian LGBTQ community in support in tilian char ti ka wa changa nge yom se ti ron chang heng hiao ama pon eng po ni sela ta kha chu thu ran lo ni sela an che dan le kha tiang kha chu eng po ni se han duang in an om theya an mani ami sing hi kam fo kho em a di ran lawa ama ro chu kan fa the kan nau te kan ven hi mangai kan Christian ai kan ven hi mangai chu kan soi war ngai zo kani comment wa chia ro wa en ro tungen ni chu ka hril chuang long chu an ming malma ka ron lak chuan video ne na ron lan tir ka cha khop mai amar chu ka ngam lo ani ka huai sen na in atlin lo tun din mura chuan kan community he tiang ani to la hian chu ta tang ringot po chuan raman lak na sat to sia social media khan a chezonga comment vo pek ngamani to lo an chukron lui to mai ni an beng khe sok mai ni tong kam mangin mei che ho a big takin mei chiate an ni tinan ma ni an ron la chuak an ron run lui sak ka chu an deu so zui le taboka ani na taka chuan heng tuai kan ti ho te a in lar na sa beran ni wangin an soidua Mizoram a chuan ti tiang soi sel nga man ni tolo soi chiat nga man ni tolo tlatani tuna po an mel langin video siam ngat tila chuan katong rap thak viawang kan hriat lo la hian an kan society azunga kai nge to zia chu ti chuan alang chiang viawin ka hria engtinge kan mei chia teril ruwa engtingen ne iwan chelo tak em makeup piwan in me tak em mi nan soi sela engwangi ngei soi sel ipoye soi mi adu danin om ve ne maya a lim danin anu na mang ve ne maya ngei lo soi sel mi nu na buai su an te thina ni amaro chu hei hi an nun chawani lo an ni nun kha ni lo social media wa lau takin ronin pholanga mi run lui zong te an khosak dan an community tilian zong in aron khosangar ngara chu chun enge atu don kan no pan lai chon eng tinge kan ti thin mei chebula om ke kuk tuai an ti thina ni chu wang chu mei che te ho kan kom that ngam lo pha thin tuai ni kha kan hre ngoi mai ni tun lai no pang chuan an hre to reng lo an hre lo mai ni tuai ti dan ten zero tuai in chei dan ten te ro te an ni tang anin zir chho to ni anin train chho to ni
chu enge kan future tu na Europe te USA te le Africa ram te poni kho chaklam te poni chu ho boina ang chu kan lap boi ve na tur thawani ani na daga chon kan Christian nen a in mil thot lo boka tin kan society ya hetiang mumal taka aron in tu chawi ka be sei phangai lo re re ngani he video hi en lock teang kan future turang reo. I would say Romans 1:32, homosexuality is a sin, and whoever supports that is worthy of death. You're not a pastor, you're a groomer. It's a satanic pedophile church. Leave your pride behind, get on your knees, and follow Jesus Christ. Ask God for forgiveness. Follow Jesus Christ, He's the way, the truth, and the life. Henula hian LGBTQ te ki an thil tar vela tang khenin shemayanga chung ho pom tu te hena chuan awa in khom ve a ya ti chuan pathian thu heng thil sual ani ti hredeng chungin in pom luya pathian hi zaro ti a soinual ani amaro chu no chua ani enge bible chang ron soi chua hi entiang rombung khat chang som thum pani na asoya chang som ni pasari chho vela tang hian a in ziak chawa helai thu pui tak tak chu an mi pa te la mei che man dan pa ngai ban sanin hurin an in itona mi pa le mi pa moi lo takin an khosa an mani taksa nge an sual ra chu an hmu ani chuan kan kan do ranga somthum pani na kan chiar thlang heng thil sang sang a soi nuwa chu tiang thil ti tu te chu pathianin aruat ange ya thitlak an ni ti shereng chungin an ti lui zela ative te po an ngai sang le ngalani oh achiang viaw ani hei hi chu tiang chung chuan enga tinge kan mei chia te hian a big takin te tiang social media wala takin an ron langa nasa takin an ron langa midang te promote turin midang te nena ron in chok phur zel turin an thil ti te an om dan te an in chei tan te khang ron promote tur khan an ron ti thin ani nia lo tuaya lo om ve top te kha chu tun lai chuan ati ngai na om to lo an lo tuai ni mai TV ngai na po om to lo amaro chu social media ron in expose vak vak at an mani ho ang chi ron kai har tur zonga che khang ang chi kan lo support kan lo lo ma ka ngai sang te million view an nei pop pop mai ne chung ka soi ho khan mi zo apo chung sun ni line mi rama khu ta kho thlang ram te alo tina sa to te mo lo en re liam re to ril ru zaw na tia lo en liam re lu tuk to te po an mang ana an do dal shep shep to line kha kan sia charlie kak turning point USA pangai sanom lu tuk po heng same sex marriage chung chang vel wanga ka hlumari thu po kan siat kha heng ho community len rap thak to ziate tin no panga khang kharil ru dik lo an tua ti teang no pang te an ti confuse zoni no pang te ril run ti buai zoni tuna po kan mi zo no pang ron chuak chho tur hi heng mu chung ron seilian te ril ru turi aron buai chho don enge kan ton don enge kan la ton chho zel don hei chu ngai to na ti thui vong vong khop maya he ti chunga kan mei chia ten mi pa hi chong kan support tam lem lo kan mei chia ten he ti em mai an han support ta an han promote ngek ngek zel mai hi chu amang an thla kan abik takin social media no pangteran khoina sa to sia tero te te changan khoi vek to se khang mureng chung le an che dan an khosak dan le soisel ngam man ni to lo zia thlir chunga ron seilian no pangte future engtin nge niang mo tin mei cheu helama hian an chena shim shima gusat toy piang thar kha in en ve thau karinga hei atira tanga thil ni dan shim shima ria mi patuai te hi an lak ngai lo ani gay te an lak ngai lo ani an lak ngai reng reng lo mi zong mi pa hian tuai an ngai zong tam vak vak ngai lo in kop do chu ti kha an rui lai le enga mo ba khani lo chuan mi pa te hian tuai hi an ngai zong mang mang lo ni za thla ka kan ngai tam ber hian 99% vel aniang mi papa ngai ina tuai ngai zon hi an ten deuh vekin karing amaro chu enge mo mi chip deuh deuh drop deuh deuh ho chuan lo kop thei deuh mana zuan du wang te chung chu tuai piang tharo thu soi tang te poi siang melak takan ni ngai lo amaro chu mei che ho ve thung patil ho hi an lakania lak takan ni patil lak zia chu mo MHCP conference heta neu neu
biel chung MHCP conference vela point volleyball ten han beng engemaw sport an ti patil che an du lu to an tre tur mai dan mei chiat pui te kawan star da kawan du ta number an ti ngal mol mai ni chung vela tang chuan in tran to thing tlang emaw khopui emaw patil an lak em top mai ni chu wang chu kan mei chiat te ril ru he tiang lama hian at on na satol to ka at thlena satol to ka ril ru zauna thiang zauna raw hian abo bet na satol to ka chu wang chuan ani social media lama te po tiang hian heng tuai te ron en expose fak ko vak te an mani community tilian tura ron che hote soisel ngam mi lo khopin thilan siam to apik takin tuai hoten ron in lana sa ahan soisela I soisela ron point out chatanga chu mi mangat chana ron run luyang che an run luyang chenga comment lama he tiang mi pa ve sin ron tile sup tong enge ka soithin mi pa conservative te hian ani taka chuan thil satlia mai ho mai ni lem lo wa chuan mi papa ngai tak conservative tak te hian kan society le kan nam hum him nan te heng thil hum him nan te hian bible hum him nan te pathian thu hum him nan te hian an ron tong chuak thin aron aw chuak thin chu mei setam takhin tong thein ti thin ani amak khop mai tong thei satlia le thil eng po soi se le thil eng po do dal neu hi chu omani ama ro chu tun lai kan mei che te ro tong then ti tam tak chu thil u chuak lu tuk do dal tu te poi tong then ti vek mi nu na boi su mi omang inom tir an ti thini ani na taka chun mi nu na boi hi mi nu na boi lo hi chu a boi thak zo kari an ron boi pe lo nga in mang ang viau mai the ne chu wang eng po ri sela heng kan future tur ngai toila khulam khothlang lam ho pona an du to lo an do dal le to so kheng tuai promote na kan ti te LGBTQ community promote na thil ang chi walau taka anon in lar tur tal hi chu I khap dai ngam ve te ngu I soi sel ngam te ngu no mi pa te point zoom lo te ngu hemi konga hian kan soi sel awanga an lo dai diak pha chuan kan future na satakin kan promote ani kan fa te future tur kan now te generation lo omle tur te kan veng hi mani chu ti zong chuan ngai tuana thar se na hun khopin ka ria tin a christian ang zong ringot po in ai chu azia lo lutuk tlatani tin khovel lun phung shim hi ati buaya ati kholo zawa heng thiang zaw na raw hian an pui kop raw hian alo omani thei a ruk chon an lo ti thei a eng po lom thei mana tang patilin nei patil le mei se in nei ti a om zeu chen a mai ro chu a promote zonga social media le wall out taka anonin lan kher chu na takini do dal ngam ri phot mai te ngu chu war takin karon soidu